Barabar risklari iyisilderiz girginlik okulu terbiye edecek genç olanlarda becermekleri çemrek çıkış bulmaz zor durumdan. Hatalı olayda hem ekstremal oluşlarda. Bilgiler yardım edecek uslu hem faydalı ilk medik yardımını verme lazım olarsa. Первые секунды попадания в экстренные чрезвычайные ситуации под воздействием страха, неожиданности, паники, состояния аффекта человек действует рефлекторно на уровне сознания. İlk sıra kişi düştüğünün hatalı olaya ister istemez korktuğunun var nice ansızdan kötü bir şey yapsın. Statistika gösterir hani insan bilarkana temel becermekleri 50% var nice yardım versin. Обладает определенными минимальными навыками поведения и реагирования в условиях чрезвычайной ситуации, на 50% меньше получает травмы и страдает, чем те, которые вообще не знают. 120 liseist 2 günün süresinde öğrenecekler nice doğru medik yardımını verme, yol kurallarını, nice kendini götürme hatalı olayda hem başka yaşamakta lazımını becermekleri. Hep öyle planda var hem sport hem de bilgi yarışmaklarını geçirme. Те навыки, о которых говорил мой коллега Виталий Васильевич, которые вы получите сегодня в ходе данных соревнований, данного мероприятия. İslah olacağı teo bilgileri hem becermekleri yaşamanızda kullanasınız. Belki lazım olacak dostunuza yardım. Ситуации, когда необходимо оказать помощь близкому, товарищу, другу, родному. Поэтому, дорогие наши ребята, все, что вы сегодня узнаете, все, что вы сегодня увидите, запомните, знайте, передайте другим. Gagauzyanın başı Irina Vlach selamleşti liseyin öğrenicilerinden hem öğreticilerinden. O diledi ki 2 gün geçsin yen faydalı. То, что будет происходить эти 2 дня, поможет вам в дальнейшем, в вашей будущей жизни, встретившись со сложностью. Teniye sizi 2 günün süresinde öğretecekler sadece fayda getirecek. Sorumlu bu işe lazım katılasınız. Люди, умеющие работать в команде, уважающие своих друзей, товарищей, быстро распределяющие ответственность, они со сложностями справляются как можно быстрее. Pay alanlar barabar riskleri iyisilderiz girginlik okula Komrat'tan, Çadır'dan, Başköy'ünden, Avdarma'dan, Kıpçak'tan geldiler. Her bir takım 12 pay alan temsil etti. Сегодня хорошее мероприятие, собрались. İyi bir oluş hazırlamışlar. Çok takım toplandı. Hepsi kim geldi artık tarayıcı. Такие мероприятия дают молодежи. Böyle oluşlar verirler gençlere faydalı bilgileri. Öğretirler nice hatalı olayda kendini götürme. Самое сложное было надеть баллон, потому что он такой тяжеловатый и неудобно было застегивать, потому что сами костюмы, они большие для нас еще. En zordu balonu giyme. O ağır, kostümler de büyük. Рукава mешают, ноги там путаются, все путается и очень тяжело. Oluşun karakteri üretim, terbiye etmek hem sport. Onu hazırladılar genç olanlara deniki mahsus bilgileri verme. Barabar riskleri iyisilderiz girginlik okulu hazırlayacak evlatları doğru yaptıkları hatalı olaylarda. Kavil edecek kuşakların sağlığını hem güydesini. Marina Tapal, Yelena Radkoglu, Alexey Gerçuk, GRT Haberler.